Om Swastiastu, Titiang penyuluh bahasa Bali Kabupaten Badung. Pemekas nyane sani pulih hamongan ring desa Bongkase Pertiwi. Ringgalahi sani becik puniki. Jagi maktayang ibe pupuk Mas Kumambang. Iyan pupuk Mas Kumambang ring rene mangkin keambil saking geguritan Dharma Prawerti. Dumugi napi sanika bakteang titiang ring rene mangkin wisuda wenten pikenoh nyane kaler keanggen tuntunan majeng ring para alit-alite sane kantun melajah ring jero ring griya utawi ring puri soang-soang. Inggih manun enten suwi titiang matur kawitun titiang. Duh sangat yang banget ampura kadia puron menang kilin mugiatan keteman tulang yantan iwang nahan titiang memanggihin riang begawat dawet ida sang keriti mapi anunas ring sang Krisna inggih wantah asa puniki sani presida bakteang titiang rene mangkin ini wenten iwang tak kala titiang bakteang dek pupuk rene mangkin tingkangnya titiang mengasagung pangaturan titiang untuk pengaturan para sampai sampai